Hello friends, asigi episode asida sigi Glass Pro M2 hariba wireless mouse asigi unboxing and short review yengminasiko. Sigi box se ai mamangda ongpho hangdri ada battery se paithore asi aina natego masagi smainam lakpanani. Sigi box manungda ataidi kesu yaudre mouse ne battery ne aduga sigi thank you hai bachi message simga yaure simangai tai kem yauktre cover je dum yam phajana udi yome ko moy mouse gi si mouse se ahan bata pai kanda kaisu special loiba feel kaisu phau de go si just normal mouse ne specifications sida leire masi isada nungaina ba sida kay haini rubberized grip ergonomic feeling adum kasu yaude just plain mouse ne maje anambana plastic ne rubber ambu yaude aduna hainingi disi kara di laure ko kakak law wai gadra mokon hobo orani sigi battery compartment jam chille duine kati sine sida mogi chi ma piri je si battery je kamai hap kadagi hai batak pagi che ne ko si lokthu pi gadam ko si sato swaidam tak chingtho ga yarni ado sida finger thaba ma mai da uri je si je USB adapter ni ko si je si loktho ga anda horen ikoi ki kano da system da panjin la anda adum seasonal yar ka doini connector ni haisa tare sida battery je option bi ni do half to battery je AAA size ni ko AAA har ga di koina yumgi remote ga hapna ba pick to pick pada sida on off button na manual loina happy amorom da su pai amorom da su kitang wai wale tashi angang mo nga le si on tore hani atama khumje hapsal ji aduga kamaina function to ga adu habit mati ama yengmina si ko ado sigi mouse se kashu thudokpa extra di yaudo male ado se sida adapter je USB slot ama ekta dum thingjan ba yai any USB slot adum gi PC da go ado sei ju sum da panjalle ado mokhon di am thue aya haining ba bo si on torni aduga adum season of yarni ado mokhon di khra di howi go click kete law da ado atai di dum yare da season of